Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje sofunda ngama-unit cycle definitions of trig functions. Ama-unit cycle nama-trig functions lawa esihlale siwenza njalo. Ngizamile ukudraya lento lapha engizoyibiza i-unit cycle. Unit cycle le besiloko sisebenza ngayo kakhulu kuma-radius nayo yonke into. Namanje la sisazosebenza ngayo. Ukuthi ngichaze nje ubumqoka nokubaluleka kwayo. Sine-unit cycle laphaya. Cycle le 180 degrees masibheka ama-degrees noma u-2 pi. Radians masibheka ngama-radians. Laphayana i-radius. I-radius eku-x values nama-x nama-y value. Asithi i-radius yethu eku-x value. X value. Ukusuka lapha ku-point ihlangana lapha point of intersection leyana asithi i-1 ama-brackets 1,0 kulapha ku-point of intersection 1,0 u-0 umele u-y sisesehamba nge-straight line lapha asithi u-0,1 sisese u-0 u-x laphayana u-1 u-y sithi -1 over -1,0 lapha u-x wethu u-1 u-1 lapha i-straight line sethu leseyiso sika-y kusho ukuthi uzoba u-0,1 u-0 lapho bamele ukuthi lapho kuno-0 khona kusho ukuthi asimuvanga kwelinye iside sisahleli emgceni walelo side eku-y noma ku-x esihlezi kulo. Ungathusi ukuthi ubani oza phambili ubani oza kuqala. Kunalento ke kuma-unit cycle esihlale sisebenza ngayo i-clockwise and anti-clockwise. I-angle yethu esikhathini esiningi masiqale kuma-positive kungathi ama-positive okay ngingasho ukuthi ama-positive ngoba ngifaka u-plus masiqala njalo lapha ukhumbule ku-x no-negative value masenza ama-linear scales esibenzela abo-negative value nama-positive value. I-unit cycle yethu njalo masidraw i-angle noma sibhala i-angle sidweba i-angle sithanda ukuyisa anti-clockwise noma counter-clockwise isuke iya from the positive side to the negative side. Isuke to the positive side iya to the negative side. Kunale sibiza i-negative clockwise kusho ukuthi mayiqala ku-negative iya ku-positive. Kakhulu ke sisebenzise noma sesisebenze ngalapha njengoba ngidwebile. Ngizobhala i-angle yethu. Ngidwebe nje angle yethu ngiyacabanga i-60 degree kepha sizoyibona makuhamba isikhathi nayi angle yethu engiyenza u-theta. Angle yethu iwu-theta. Asinama values amaningi lapha sifuna ukuwafaka siwa-add. Kuningi ke singakwenza sidrawile i-angle yethu sadraw ukuthi ihamba clockwise. Ubonile ngenze i-arrow yethu ihamba clockwise. Point of intersection lapha la ihlangana khona i-arc of subtend ilaphayana. Asithi zihlangana asithi u-A u-x u-b wethu u-y comma it's A, B. Sasifuna ukubona ama-value ukuthi singasebenza kanjani mase sithatha indaba yethu yama-angle sisebenzisa wona sibone ukuthi sizothola impendulo yethu mhlambe nokuthi hayi impendulo kangaka ukuthi imiphi imininingwane emininganyana engathi singaba nayo. Ngizodweba i-angle yethu ukhumbule i-triangle leya. Ngizodraw i-90 degree angle yethu ke manje lapha i-triangle yethu uyazi ukuthi ihlale iwu-90 degrees. U-90 degree angle wethu loya. U-90 degree wethu angle loya. Sesifuna ukwazi ke manje ukuthi ngaqala kuphi. Angithi mhlawumbe ukuthola i-hypotenuse yethu. Ukhumbule ukuthi lapho i-radius ufuna ukuthola i-hypotenuse yethu lena. I-radius noma i-radius yethu la ifika khona lapha indingilizi ngiqala lapho ichashazeni yofika lapho kulela chashazi lapho kwindingisi liwubani liwu-1 radius. U-1 radius wethu noma i-unit ye-circle yethu iwu-1 radius kusuka ichashazeni ukuya noma yiphi side iwu-1 radius wethu. Ngakho ke i-hypotenuse yethu izoba u-1 radius. Le angle engale eyi-opposite ika-theta eyi-opposite ka-theta sizothi ubani na? Singakwenza ukuthi siyabona ukuthi
leya angle iyamesha noma iyalingana naleya angle ehamba laphayana ku-y. Ku-y i-opposite angle yethu ekuzoba ubani? U-B. Izomelwa noma irepresentwe phecelezi u-B wethu laphaya. Sesifuna ukuthola-ke manje ngaphansi futhi ukuthi i-base yethu yona izomelwa ubani? I-base yethu izomelwa ubani noma u-adjacent wethu uzomelwa ubani? Ileya angle ka-x, i-angle ka-x laphayana le ebesinayo. Naye uyabona ukuthi umsusa wayo ulaphayana kuleya 90 degree angle yethu. Uzomelwa u-A. Sesifakile ama-units angathi maninganyana, sesazi ukuthi i-hypotenuse yethu bani, opposite yethu bani, adjacent yethu bani. Sobuyela kule nto yethu ka-cos. Asifuna ukuthola mhlawumbe u-cosine. U-cosine no-sine no-theta, izinto u-cosine no-tangent mhlambe no-sine. Asithi mhlawumbe u-cos. Cos ubani? Sobuyela kule nto yethu esasiyifundile ka-SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Ngizobhala u-SOHCAHTOA. SOHCAHTOA mase sifuna ukuqhaqa lela engeli silithole ukuthi lime kanjani. U-cos wethu ke simthola ku-kha loya. So ku-kha loyana wethu usitshela ukuthi u-adjacent is over hypotenuse. U-adjacent is over hypotenuse. Asibheke-ke manje ukuthi angle ka-theta wethu ubani u-adjacent, ubani hypotenuse. Adjacent wethu siyathola ukuthi ubani? U-A, leya A ku-x value yethu over u-1 okuyi-hypotenuse yethu. Singathi kuyena i-angle lapho zihlangana khona ka-cos u-cos theta wethu u-A, kulapho u-hypotenuse angle ka-hypotenuse ihlangana khona nalaphayana kule nto engiyibhalile ka-AB, lapho the intersect, lapho zi-intersecta khona lela point leli laphaya. Usine, sofuna usine ke. Usine umele ubani? U-so, oku-opposite over adjacent, oku-B over 1. Ngiyaxolisa, opposite over hypotenuse, oku-B over 1. B over 1 ka-hypotenuse leya wethu. Impendulo yethu laphayana u-sin theta wethu u-B kulapho ama-angle futhi yethu ahlangana khona lapha engibhala kuma brackets khona. Sesingaba ke nesibindi nomqondo wokuthi u-A wethu ngizoshintsha u-A wethu ngishintsha umbala nje. U-A wethu umele u-cos theta brackets or comma sin theta wethu. Kanjalo uSOHCAHTOA wethu uye osizile, kepha kuye kube nenkinga ke, singakhona ukumsebenzisa kepha kuye kube nenkinga. uSOHCAHTOA uyahamba esikhathini esiningi aphelelwe amandla ukuthi asisize ukubala, kepha futhi sokwenza ezinye izinto mhlawumbe bengingayiqaphelanga, sokwazi ukuthi sibale noma singabali per kepha sikwazi ukuqonda kahle ukuthi ama-unique cycle wethu singawasebenza kanjani, sesiwahlanganisa nama-trig functions wethu lawa ka-SOHCAHTOA noma kabo cos nabo theta, konke lokuya okulaphaya. Nokunye kumqoka bengifuna ukukuchaza ukuthi uSOHCAHTOA wethu uyahamba ephelelwe esikhathini esiningi, lento bengisho like asithi mhlawumbe makuno-90 degrees, uSOHCAHTOA uthi u-90 degrees wethu akumelanga akudlula u-90 degrees noma ibe ngu-0 ukuya phansi. iSOHCAHTOA yethu ama-trig functions wethu lawa ka-cos nabo sin bahambe baphelelwe ngaleyo ndlela. Namqondo obalulekile, o-cos nabo theta, bo-cos theta, bo-sin theta nakho konke lokuya kuye kuthi makuthiwa u-0, -1 ukuya phansi
asokole ukuthi asinikeze impendulo esizifunayo noma ku-90 ukuya phezulu noma above u-90 idlula u-90 siye sisokole ukuthi senzeni sithole impendulo esizifunayo. Kepha kena kunendlela ezihlukile. Kunento engifuna nomqondo kumele siwubambe njalo ngoba ivideo lethu selizophela manje. Engifuna sikubambe njalo osikwazi ukuthi usine no-cos kuma unit cycle nama trig functions wethu nabo anti-clockwise laba esihlale sibasebenzisa kusho ukuthini. Uzokwazi ukuthi mhlambe njalo ungasokoli uma ufuna impendulo zakho. Singathi u-cos theta masibheke futhi le angle la siwenzile nama unit cycle u-cos theta ufana nokuthi u-x lapho u-x zonifundela nje ngesilungu qala cos theta is equals to x coordinate noma icala lika x where where terminal sides of the angle intersect. Kusho ukuthi u-x coordinate kulapho u-cosine usho ukuthi u-x lapho ulapho umugca ka-x ehlangana khona ne-unit cycle yethu futhi bephelela khona i-terminal side yethu ka-x iphelela khona. Usine wethu ufana nokuthi u-y coordinate y coordinate lapho khona noma umugca ka-y ehamba ephelela khona ku-unit cycle yethu noma hlangana ne-unit cycle yethu. Kanti u-tan theta yena u-tan theta kusingathi u-sine over cos noma adjacent over hypotenuse. Mawungabamba lokho noma kungaba u-y over x. Izinto ezokusiza-ke lezi ukuthi nama-video azayo sikwazi ukuthi sibale lula siqonde kahle ukuthi kwenzakalani, impendulo sizithole lula.